e bara awa be Afrika kwe etene nala nzoni gangona yachi andu wasango chi peko chi be kombite so asangoni na molongoni kozo gbele gbia pakara Felix Molowa agoda na bikwa use so on agbata chi bongi na kubuti kusala chilo chi yamba loso silo eke nando chi mbeni bumbi chi ambendo chi gigi so si ya eke sala kusala na kodo sese chi be Afrika pakara sene uton sangunandoni na yanga chi brise de valeur watebu tambula ti kusala ti paka sene uton na batati bongi bumbi na yango ti kujugbe bia aluti na treti akota atene uta kujuni eke tene ti dikongo a ungo ti awa be Afrika sous a irinia tene recensement général de la population et de l'habitat sous eke kuju tene ceci à la pika patanandoni kota waenda ti une pied a mu oko ngweso ti bikongo mingi na nditi akota sukoro ti be Afrika ndal tingango kusala sous ala sa na legiti tenti kapati du Congo ungo ti awa be Afrika na adati lango akuta teneso ala pika patana ndonu mingi nando teneso aba ateneti tongana si alimbiti lekerege ti sunjoni ti tenasi na ndani ngana akusala so alimbiti sa na pekoni ndali ti fini abangondo na legiti lekerengo agereti a kusala ti maingo kodo use teneso fade adinati pika patata kutazo sesu adiju fade teneso aba teneti kwingo wala akaliso wale akewa na teneti dungo akutazo usesu atenteneti lekerongo agereti akusala na popoti koroti be Afrika na legeti akuta pialo so akesa ndaleti batango njoni dungo ti awali ngana mungo tungana amulenge na yati a danganga nga si ala pika patamingi na ndoti tongana isi alimbiti sa yo tongo so akusala so akemulegi na ala titene alekere agereti kiringo na peko a ungo ti akungo ti awali na ngweti dungo ifanala so kuta taso atimbe kutazo sesola so afaso kodoti be Afrika akisanga ngula ko na legeti mungo maboko ti a le sosa ke maboko na londali ti maingo ti tene ala ba aleke anjuni ageta kusala solimbiti kwemba maingo ti kodoti be Afrika nga na lekengo se dutiti a wa be Afrika lakwe na sango chi kodo biambia so abatene chi fango ngbanga na kodo ti e pakara Arnaud Dubai abazen agoda na bikwa oko so on timu yanga na kota wa fango ngbanga chi kodo ti e chi rokoto nga chi binakanga a sioni molenge chi kodo kweso si agoda chi mu amakanda so eke na legeni pepe ti ngatene na ndoni zoni ezilege na wagosinga chi obede ko ya mele chi mu na isango na ndoni Sambe kutafialo na sisi piano so tene abaya ti angeti azu sala na kudoti ni aina na legeni wala legeni na bote piano so asala si ni wala legeni bolivia gumoti ni za so si azu akemu na legeni amira so ilitala na tukisala ni pepe amene so ala kuyo amene so ala kasara kusali ndani si biati kodo professeur Fossel approche tradera atene amule de Centrafrique amasikati so amana leti tradera na kandani ya na kwa atenzoni amwala mingi kwa joni na yati mbai ti Centrafrique tena mwanzo na kwa atene kanti professeur Fossel approche tradera so ni sake bamba sake ni hata mtu pepe bili ya mabati moto tuna kwa tupatene mwanzo na legeti akusala so aza kundulu na sisi na legeti fonction publique qui que je verrai amina mo legeti kudo so ala bona ta signal pepe amina so awara diplôme pepe ala mu a so diplôme azana titu sechara azana sechara asala si yati ngangwa so asala na ati kubuti ko jibelege awara afo diplôme so a représenter presque 5% qui a du souci azana de titu voilà 5% so aba a ministère tout même ministère de justice afo rien yati kudo pour se faire approcher tene nous souci de vraiment tu au fond du 7e public tene
il y a encore peuple qui tenait à continuer de ça qui chôme qui la proposition mais il y a peuple qui tenait à chômer encore pour ça la circonstance en bas de pécoso et quand elle est bien nous y a il faut justice à ça et on a raison parce que à proposition quoi en maille c'est créer de justice donc la justice à ça la voiture quoi en maille il a à la solution à venir là moi je viens de dire ça va faut bien alors que à mon avis petit peu de son à voilà ma candidate les gagnants état il est petit il camarade et que pour la démonter Beni sangona eketi so gbe so abatene ti seninga na ti azo wanganga Pierre Somse aduti biri na bikwa useso on na gbatati bongi na yachi kota kapati bungoli na ndotene ti zoni duti ti asewa na kodo ti be Afrika Flavien Agubisi yakevunga na isango na ndoni ayeke laso na kubutu kwatilo sigbele biati seni na be Afrika pakara Pierre Somse atengbitere na awago singa na yati patara chala bele bia asara tene ninge na ndocha yeso ayeke na gonda ti kui ti awali na amolenge na be Afrika ngalo goda tifa njeni yeso kodo sese ti be Afrika lingbu ti wara na pekoti kapati temingo tere so ayeke ba ande gigi na lango baluse na useti si na lango baluse na otati njeso eyeke da na ndoti mama tene so abatene na ndoti botongo popoti dungo ti awali na be Afrika kono ti tene beni kuta bumbi abagigi na ndoti kambingo popo ti dungo so obia madame Brigitte Touadéra akarandoni na legeti bumbi ti akuta au obia ti Afrika kwe so ala matere ti ala ti zaka ti ala na ti bira ti kanga lege na kui ti mama na molenge na dunia ti Afrika mobimba gina legeti kwa solo sara na ti bumbi so la si obia Brigitte Touadéra na legeti kuta de ti l'état solo akarandoni soit il a une fondation Cri de Terre du Mer à leke kuta bumbi so soit il y a un forum national sur la planification familiale soit que cause bumbiton soit bagigi na kodoti na ndoti paleso ndaliti bumbi soit bagigi ndaliti so na gunda ti kwa tia mama mingi ake ndaliti ngo so wali amu na betia pepe et tona wali amu ngo soit akati betu le pepe wa lumu na ngangu le giligeti zini na mbena legeso ango boso akuna lukwa so sa si tamomu kwa chawali nango akabaluta kwa baluta chawali si agandali ti zingongo nangangu akusala so kwe abagigi teneti mungo maboko ti kundu ti awali wobia ti akodo sese ti be Afrika ti undi na andurwa sango ti eso awa kusala ti leta ti dagbata ti bongi akanga lege tene ti kiringo na kusala ti lo solo eke mokonji gbata ti bongi solo eke Emile Raymond na kombo ayeke biri na bikwa useso on na dalango ubongi ti pika patara na awago singa ti fabibe ti lo na ndo tene ti yeso atambula ti nga tene mingi na ndoni ezilege na adresse romia ti muna isango na ndoni mokonzi ti dagbata ti bangi Emile Gros Raymond na kombo aleke laso biko use meni bundingo tere na awago singa na dalango ubangi ali ti warango tere so aikindanga ti so ambenya wa kusala ti dagbata ti bangi ake biani kiringo ti Emile Gros Raymond na kombo na kusala ti lo ti mokonzi ti dagbata mais na ngweso mbuti mukwa biri ambenya zo apusu a molenge so me ke babatiala apusu ala tine alaga asate nambi apusu ala ga pikabi alaga zongambi mais toi la zongambi atikodo toi la zonga belebia ayisu idati kena kodotila ala bitane même na ndoto ototimi ibaso na ndwa tati na kodoti ya luti ibaso na ndwa ngana teneti zingongi nzaso lumu ateneso kwe mokonzi ni ake et contrôle à gana mériso depuis ça mériso nguna ngu so mina mériso contrôle à gana contrôler mi mais là quand on mon y appelle misara kota quoi na seta
c'était à côté de la société internationale. Milliards na milliards bi oko na ndoni na signature mi oko mi mupata minzila ko appel contrôle la minzi appel les gars la kete zo ti mairie pata d'après ce mi tinzi mentir lena wa Gosinga mokonzi ti Dagbata afaso lomba biani na kusala tilu na gbeleti ndia na pekota teneso ibaso usu ambala kwe na Dagbata ti bangi ngali ti kiengo na kusala ti mokonzi ni potambeti ti gbati kodola soromi ate décret nango so biedaso gbati kodola décision mi pepe mingbala kwe mokonzi bata dangba sango so akanga anga chandu wa sango che chipe ko chibe kombite so ekiri singila nala alangbanzuni